atau sadatan mana orang sami-sami perkara ngadepkan diri ke Allah Subhanahu wa taala, di mana orang sadayana tidak menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, walhasil kota korok orang sadayana kulisilahna orang sadayana perwasuhan bagia pamaksadan orang sadayana wabadosis pamaksadan orang tangan nyata di arah tasakur hadimah internet tamat dilebak yang disebutna hajat lembur mangga tasakuran mangga rawatan mangga sadayana ge pancen sahid mudah-mudahan tuasilana orang tasakuran ieu menyebabkeun kabarokah kawasan oge salajengna urang sami-sami takarub Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jawazihi wa dzurriyyatihi wa libadihi rabbi ajmain syaudillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassahabati wassalihin wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal muslimin mulisin wa jamil malaikatil mukarramin wa sallallahu awliya samidin wa qarijailan bil baghdadi qadasul sya'alillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jamil al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan mimma syaraqal ardi la maghribiha bariya wa bariya min yaminas wasoson jangan kubur maka kurang sami-sami nyimpen hadiah ke ahli kubur karuhun waktu khusus karuhun tanjung mudah-mudahan marang pena mungkin di alam kubur tegesna di alam barzakh sing dicaangkeun oge sing legakeun pakuburanana oge sing ditempatkeun dina tempat anu penuh rahmat penuh kumapura Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan aranjina sing diangkat umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sapatu umat jaga jamu jajah amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa sallallahu fid dunya wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan pamaksadan orang Tanjung di Mararaga tasakur binimahi mudah-mudahan kampung Tanjung dilebatkan kampung anu bakdotan kaibatan waratin kapur kampung anu gemar repa api lewat Cinari. Mudah-mudahan wargana masyarakatna kita lebatkan masyarakat anu taat ka Allah taat ka Rasul
taat ka pamarentahanana. Mudah-mudahan atau para pemuda tingkatkan para pemuda anu saroleh anu saroleha, pemuda anu jadi tulang punggung masyarakat anu neruskeun perjuangan, jatengkeun para pemuda anu neruskeun perjuangan dina hal-hal anu kasayang. Mudah marurang kalina, mudah-mudahan barangkali anu aya di Kampung Tanjung Wabil Khusus hinggantengkeun barangkali anu soleh anu saleh, barangkali anu cahagur anu bagur anu pinter anu jujur anu mutur, oge barangkali anu taat ka Allah, taat ka Rasul, oge taat ka janten ibu ramana. Nas'aluka al-ijabah wal qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tutina biha min jamil awwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha zawiyat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi awjidana waskura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'malan sholihan tardahu wa qina birahmatika bi ibadika sholih. Allahumma inna dhaifun faqawina wa inna dalilun faijana wa inna fakirun farijik. Allahumma aftalana ababal khair wa ababal barakati wa ababal nimati wa ababal rizki wa ababal kuwati wa ababal syahati wa ababal salamati wa ababal afiyah wa ababal jannah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa dabil akhirah wa sarif anna bi'akil quranil adim wa nabikal karimi wa dimi sultanik wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasakal ijabah wal qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad anu parantos tawasul manjatkeun doa mugi-mugi pamaksadan warga Kampung Tanjung dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Acara simpel nama mungkin sakap sakitu atuh aparat tamu
diaturanan kanggo uang paling dekat. Sim kuring ngaturkeun nuhun kana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hey!
Para
Hari-hari